make mina ungilanze eMpumalanga ngifunda grade 9 mina nangita la ngafika ngamitha ngenxa yakhe ngabe ungiyekile ngahlala lekabo babe ngenxa yakhe kanjani ngenxa yakhe mina ngitihlelele kahle eMpumalanga utata ongihlalisa neStefana la ngihluphekiswa yini why uvinto ezinga ngoba abantu ngifundiswa ngiwe emake ngikhuliswe ngogogo mina awungadi ngiyalo so utata ongibitela abantu la ungibitela abantu la cela ninyekeleni khona nemphefumulo wamphasa babe wakwalima emsebentini watfola lendlu leyo ibona nje yendwe ngetimali dababi gogo wathi buya mva nami utohlala nami eMpumalanga ngoba kwende njani awukhona ukutendela lutho lomfato wakho lo sekayenda bungwaba bani mina ngimncane mina ngiyativa leto timvu ene nangitiva tendani tiyangikhondema uziva ngobani ke leto timvu ngikhona lana akakhuluma nagogo uyamthuketela gogo efonini Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lava sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshenami njengoba fethu namhlanje sikwamama lana umama usibhalele uthi unengxako nayo ufuna nje iJozi Bioscope imncede ngayo mama kunjani Kuyaphila njani hayi siyaphila mama bengisacela nje mama usixelele ukuthi la ekhaya kwabani and why usibhalele namhlanje okay la ekhaya kwaNcungwane so manje nginibizile la ekhaya ngoba ngihlale nginibona nginibukela njalo lapha nami eTV ngibona nisiza abantu so manje ngihlushwa umntwana la endlini manje ngicela ukuthi nami nizongisiza ngoba lo mntana lo uyangihlupha kakhulu kudala ngiloko ngibhizi ngikhuluma naye akafuni ukungimamela mangikhuluma naye uyangithuka ungibiza ngamagama uyangichika uyenza zonke nje lezi zinto lezi ene sengiyamsola lo mntana ngathi sekayabhema nje nokubhema because of ushintshana namadoda la akaqedi kufakana namadoda wakhe la endlini babhemele endlini khona la endlini ene kunobaba la endlini ene ubaba akakhona ukukhuluma sokukhuluma mina yimi engilwa naye right through ene sakaqede nesikolo so manje akazi ukuthi fanele ayenzeni ubona ukuthi nje kuphela fanele agcwala istrata thatha amadoda wafaka la ekhaya manje ngibize nini ukuthi nizongisiza sengikhathele nje ile mpilo yalomntwana yo no ngiya-understand mntomdala uke wazama mhlawumbe ukuthi mhlawumbe invite ifamily yakho hlala nayo mhlawumbe abanye obhuti bakababa ukuthi bezama ukuzokhuluma nayo into efana nale hayi uyawazi amafamily namhlanje akusahlanganwa kahle noma wabiza amafamily ukuthi azokusiza bathi sibonele nabo baneyinkinga zabo ngabantwana babo so manje asazi nokuthi senze njani so manje masiloko sibukela lamahlelo lawa ama-TV hayi siyabona ukuthi khona abantu abasiza ngcono sibize bona then nizokhona ukuthi nisisize yabo ngoba hayi family ngiyibizile kabo bababo ngibabizile konke nje ngibabizile kodwa hayi akukho umuntu nje onesikhathi sami kuyayifanela nje no ngiya-understand mntomdala and nivelana nayo kule situation obhekane nayo ngifuna nje uku-understand mntomdala ngiyaxolisa ukuthi ngikubuze imibuzo eminingi akasafundi yena akasafundi uqedile isikolo uqedile isikolo usiqede sakana 2 years or 3 manje asiqedile isikolo so unanomntwana so but mara manje ayikho into unanomntwana so manje nomsebenzi ayikho yonke lento mhlambe seka stresswa yilezo zinto lezo ngikhuluma naye hayi akafune kuza nje uyangibhula nje umntwana kaMameli but maye nomntana mama kumele ithathe responsibility I believe ngoba unengane unomuntu osemzisela emhlabeni that I believe ukuthi ubhekela kuye so maye ngabe disrespect wena umntana yini ozoyifunda lapho kuyena phela it's not like uyoqala ukuthi engasebenzi ngoba vele amathuba omsebenzi engekho engayenza something else mhlambe umstockele edayisa amatomato or something than ukuthi ehlale la endlini ebekhathazana nawe engenisa amadoda hayi abantwana banamhlanje abafuna ukumamela awu noma ungakhuluma ukuthi yenzani ini hayi abafune nje ukwenza lutho ungayenzani ngiyamanje ngiyacleana la endlini ngiyacleana uhleli nje nesofeni ngithi asiclean akafuni ukungisiza ukucleana akafuni ukwenza lutho nje ukwakhe nje kuphela ukuvuka adle nje enze lento ayithandayo angenzele lesiphithiphithi sakhe lesasenzayo manje ngikhathele kuyafana noma nalomntana loyo makamthatha uyozula nomntana estradini angabi right so bazokutshela ngale mali yabo ye grant engayenzi lutho nale mali yakhona ye grant so manje kuyayifanela nje kuphela hayi asazi mara kumele beclear umuntu omdala ukuthi usakwazi ukuthi
akakuncedisa uklina akayenzi next uhlelelele mara usakwazi ukuthi umphakele because khona abanye abazali abazothi lo ngizomphanisha kanje as long as you're still living under my roof ngizokwenza so mina ngizokwenza ukuthi ulala ungadlanga until umqondo uzubuye la kuwena ukuthi kumele uhloniphe ekhaya. So angijabulela lokho mawuthi at least kuko konke okwenzakalayo usambonisa uthando lokuthi ngiyumzali kuwe futhi unesineke umbekezelele ukuthi ezechintshe mhlawumbe indlela zakho zenzayo. Ukuphi yena? Ukhona la endlini uhleli nje la endlini uhleli nje ngicime ne-TV yami nokuthi angayibukeli uhleli nje la endlini. Uyazi Maruthi thiyeza thina. Akazi ukuthi niyeza ngivele nganibiza nje kuphela nje ukuthi angazi. Namhlanje ngimazi futhi lento emenza ukuthi akahlale ngaba nimtholanga nokumthola. So namhlanje ngimthola uhleli nje ngimbuza ukuthi uhlelela ngithi uhlala uzulu namhlanje uhleleleni la ungaphumi ngoba ngiyaklina ngisiza. Ngabe khona abanye abantu mhlambe nihlala nabo la eJarretini? La eJarretini siphila nabaqhashi sihlala nabanye abantwana basesikolweni. So then ke siphila nabaqhashi la sidla khona la akukho lapha esidla khona sidlela khona la kubaqhashi kulapha esiphila khona ekhona abantu abaqhashile uyabahlupha nalabantu abaqhashile uyabathuka noma ebona nje kuphela bezongibhadala imali rent nje uyayifuna nje ufuna ukungihlutha yona ufuna ukungithathela nesilo nje ngithi kodwa ngiyakuphakela uyadlala endlini musa ngokuncintsha ukudla ukuthi ungahambi lokhu busy uhluphana nabantu mabangakhiya iminyango le nje ngiyasaba ngoba uyatshontsha nokutshontsha uzobatshontshela. Uyatshontsha nokutshontsha ngithi ukubhema lokhu phela kubayenza ukuthi bayenze into ezingekho right. Kubapha nje and futhi ngoba bengasebenzi uyashutha kasebenzi mabefuna into yokubhema kuzomela bephande somewhere. Manje uzongixoshela abaqhashi bami siphilela kubo thina labaqhashi mina ngibaphethe kahle labaqhashi. So yena uyabathuka manje ngiyabacela abaqhashi ukuthi hayi ngicela nim understanding lo akaphila kahle nje lama drugs wakhe la wabhemayo. Hayi mama sibonga nje ukuthi at least isikhawuleze safika kungekamoshakali kakhulu. Ngoba uthi ukhona la endlini. Benisacela nje mama nicelele yena sithi ukukhulumisana naye mhlawumbe. Umtshele nje ukuthi hayi kunabantu abafuna ukuxoxisana nawe kunanto etheni. Okay, ngiyabonga. Okay guys, isamele umama ke la endlini ukuthi esibizele umntanakhe sithi kuzama ukuthi Mr. Jones, it looks like there is noise there inside. Yeah, please check. Hey, give you rasi guys angazi. Kumnyama la ngaphakathi ke. Mr. Jones, bring her this side. How kodwa mntana mbakithi uzosiza ubona ukuthi bring her inside. Yini wena ushout umama wakho? Hayi ngongeke yilento nakuphilisa yona into ayenzayo le. Nami ungishana ngemiqamelo manje. No uyadelela. Hayi uyadelela. Ambekele koneni wasondelele. Hayi ehlisi mangisizela yena nje. Nimthathe sibona ukuthi nitela lama bounce ukuthi nethi vele ngisaba amaphoyisa. Manje cela ninyekeleni khona nemphefumulo wamphasa. Ukusiza amahlakalo uyasuphetani. Uyabhema ulama yini unginiketa yini imali ekhona yokuthenga lo tshani. Uyanginiketa wayifane ngikunikeke yona lo mali le. Ngicela ihlale phansi. Natsela tshwala kuphela. Phela ngithi lapho make ngicela namphasa. Uphambaniswa yini? Waye uphambana. Waye manje mangikhuluma nawe lokhu busy ungichika ungichikelana. Ngifakwe ngiwele bungaba bani. Hawu ukubone kuphi mina ukuthi kuba ngihlala ngithi angibona ngihlala mama khona la. Uniketa imali. Okay mama ile nkinga ayenzayo ethula mama ngalokuphendulana naye because manje mawuphendula umntana angithuphalele thina mama ukuthi sekuncede akangihloniphi ngikhulume naye ke ithi ngikhulume naye khuluma nayo le nje ibona ukuthi yenza njani. Ubani igama lakhona? Imatlakala. Umatlakala. Manje umamakho angathi kumbe mama kwamcela dewe yangiphatha ngakhona ngisaba. Yazi waye ngikubuza ile ndlela ophendula ngayo uma nami le ndlela ngikhulisa ngayo lo make lo sisi wena uthi wayethethe kanje nomamakho? No make mina ungilanze eMpumalanga ngifunda grade 9 mina nangita la ngafika ngamitha ngenxa yakhe ngabe ungiyekile ngahlala le ekhaya babe ngenxa yakhe kanje ngenxa yakhe mina ngithihlelele kahle eMpumalanga utata ongihlalisa nestepfather la
So inkingi mina mele ngiloku ngibukelana ngivana netinvo leyabatenda ke kamereni. Wena Uhlupekiswa yini? why uvinto ezinga Ngoba abantu ngifundiswa ngiwe. Ungilandzele nje kai. Ungilandzeleni. Mama uyadelela lo. Uyangifakela yini imali yakhona? Angithi bowuhlala nobaba. Yebo Manje so bowufuna umama ekufakela imali yani. Uthi akhona ukuthi ngitokhona kuthenga tinvo tami. Baba bakho bekakhona. Baba kasebenzi babe. Umshiyile manje. That's why mama. Lendla babe lesakhuluma ngaso lesi sibakhela indlu lesi bazosala kuyo basala babusa kuyo le ndlu leyo. Indlela baba babe akasekho right wena ufika utofaka abantu bakho la. Akukho lokho wena ungithethe nje. Emake ngikhuliswe ngigogo mina awungadi. Ngiyalo sowutatongibitela abantu la. Ungibitela abantu la. Mama ngicela ukuthi ume ngithethe naye lo. Ngicela okay mama ngicela univumele. Because manje uyabona ngeke uzokwazi ukudebate nabantwana uyayazi lento. Uzoba phezulu. Angikase ngithi angithobize thina ke ngicela ukukhuluma naye. Guys mina ngiyazi lento ukuthi kwenzakalani. Ngizama ukuthetha nomntana umama akanikezi nexesha at least lokuthi nimamele. Ngoba ubize thina uthi sizothetha naye and manje sebe debate bodwa phambi kwami. Mama andiyazi ngoba ubize thina ukuthi ayisebenzi nokusebenza. Ngizothula lokukala kabhiza ngizalenta yenzayo. Because manje uyamphendula that's why. Mamela wena. Ngoyithatha nje le mali erent. Ngindli yababe ngosile. Wena sisi. Utawubona wena. Awukhulume nami yini inkinga yakho? Anginankinga mina. Ngivakala ngathi nginenkinga yini? Yeah, uvakala ngathi unenkinga. Anginankinga. Uthi mama usigqibile isikole ngithi ufundile waqeda ubuya ne-grade 9 kodwa uqeda ugrade ubuya ne-grade 9 nani lo grade 12 ngimcatha ngiyalo ngicatha senginemvana ngenxa yakho bungwaba abani bugcwele kimi awubuze mama ngicela mama bengibuza wena umbuzo ngithi wangiphendula so ngiyeke ke ngiqhubeke ngenza umsebenzi wami ongibizele wena nana uthi uqhibile isikole so pregnant ngisithethe isikolo senginemvana manje umama kukumithisile ilento ofuna akangimithisi make mina nangibuye esikoleni ngimfola lakhile mina mele ngihambe ngohlala nalabanye bafana wena bewenzani le wrong ukuze lobe ngikwenda mina make ngilanze ekhaya nangibuya la mina first day ngihamba ngiyecala kungena kule tikolo tangala ngathi ngibuya mina ngatfola kiwe mele ngende njani ngihlale ngaphansi ngatfola abangani ngahamba nabo sahamba abangifaki imoya lo mubi bebanginiketa kudla wena ungekho usetini zaweni takho nale ndothi yakho le indvo le yathi kokuhlala la kaya nathi ngifute wena awume nana awuthi angithi mina ngifuna ukunceda wena ngoba umama wakho yakho kwindloto ngisita ngakho utongithatha ungibuyise ekhaya utongithatha ungibuyise ekhaya ngifuna kubuyela ekhaya yebo yiko lokho kufunayo uba mama ngiyanatha kuphela nikeza ixesha because Mr. Jones me I think he's gonna leave because umama usibhalele usibizile lana and ubusy uya ngizothetha kanjani nomntana ngapha nawe mama uloku ufaka amagama nana nanibuza wena ukuthi inkinga yakho yini ubaba yima ngimamele ngiqebi ubaba kasebenza ngithi ilento umama wakho wakuthatha ubaba wakho akasasebenza yathi ukuthi kwendakalani indvo lekhona ne la likhala babe waqwala imali emsebentini watfola imali lendlu leyo ibona nje yendwe ngetimali tababe babe bathini gogo wathi buya mva nami utohlala nami eMpumalanga ngoba kwende njani awukhona ukutendela lutho lomfato wakho lo sekayenda bungwaba bani mina ngiyadiva leto tindvu and nangidiva tendani tiyangikhondema ekugcineni into yendani uziva ngobani ke leto tinto ngikhona lana akakhuluma nagogo uyamthuketela gogo efonini athuke gogo amtshele ukuthi the way amthathela indvodza ngakhona ngiyaluhlala nalomnye baba nongambuka nongambona lo baba awutshele mina something la uthi wena ufike lana ugrade 9 angithi shayima ngikuvila uchaza inkinga yakho ngiexplainela into engekho and oyivile ngabantu bethi so mina ngifuna ukukubuza umbuzo uzoyichaza kakuhle awutshele mina ufike la ugrade 9 angithi
ubaba wakho ubusuhlala naye emakhaya meaning kudala bahlukana nomama wakho wena usesemncinci ungekazi zinext ukuthi bahlukaniswa yini awazi Una 8 so mauna 18 awuyivayo serious una 88 years umuntu ona 8 years una uyasingena isikole uyafana naye manje umuntu ona 88 umgrade 2 awufuni kuvisisa makene bekathatha amadvote aphi lawo akalandlini wena wabona la madoda yebo mina kana ucanga ukuthi ngiyifunze kuleyo nto ngoba ngiyifunze kuyo umusu kube kumele ngabe uyifundele eMpumalanga la ukhulele khona kwamampela uzube nane grade 9 manje ngichaze okay ngicela ukukuchazela ke mina le nto ngihambela ngina 8 nangihamba ngimuka ngiye eMpumalanga alright nangifika ngiyohlala eMpumalanga ngabuya la ngito ukhuluma njani akhuluma lokho iye manje shem nawe uyavana nokuthi into ibe ngawe ngabe mina ngilobitela abantu ngabe ngimlobitela abantu bangawe ke awuxolele mina no wena ubuna 8 usuka la ekhaya nangisuka la mina yes uya eMpumalanga ubusiva wena wabona imali zika baba wakho ziphumile ngithi wena wayibona iproof una 8 awandivele kushuta bamfuni umama awu makuyathelela vele okay if kumuzi kaBaba lona ngokomthetho nezimali zika baba yonke lento esemaphepheni engabuyi ubaba ezothatha into zakhe utobuya kanjani ngoba lo muntu ulimele utobuya mara angithi bakho vele umthakathile vele umthakathile vele bakhona obhuta ngithi ude bobhuti bakhe ngithi mina ubaba wakho kana family nabo sesikuphela bantu lekhaya bakuphelile ngenxa yakhe bangitshela bo anti ukuthi wena uyathakatha vele ngiyatisola nokuthi bengide kuto yendani la ubuzofunda wafunda waqina ngifundza nasekhaya musa mara benilamba kusho bani lo kusho wena uthi ubaba wakho bengasebenzi akasebenzi mara uthi emakhaya bengasebenzi ayita uyiblowe yonke kanti ufuna lapha ekhaya le mali uyiblowe yonke lena eyokuthi waba nenkinga imali takhona tikuye timali ngiye lothethe timali letimali babe ngosi bekatibhalise ngayo uzongithuka la bakuthumela batibhalise ngawe letimali uyathi una ngapi manje wena una 22 yeah ayibona umuntu ona 22 right kabi ngoba manje so uzomela uthatha ama decisions ngeke leli room leli ngisatohlala mina kuleli room ngisatohlala mama ubize thina ngicela uthetha nomntana ngoba angeke uze nibe debate wena sesi mama wena sisi mina ngifuna ukunceda wena uyabona ndiyakunceda Lwisini uyaphuza una 22 isingawe leso phambi kwamama akho okuzalayo ngeke akumele ngabe wenza la ekhaya una 20 manje ngoba uzibone kuye wena ucabanga ukuthi uzobuilda ini elifini uzobuilda inyembezi lezo hlela ukhala uthi umama wenza ukuthi so umdala manje utywala buthengwa ngemali andithi or imahala la nibuthola khona mahala njani ngoba ngibuthenga ngemali le ngiyithatha la bacashini sekhaya la yeah uzubona ukuthi uyakuthanda lo muntu kunikaza nemali uyanginiketa uyayitshontsha angiyitshontshe ngiyayithatha uyayithatha sharp okay uyakuvumela ukuthi uyithathe ukuyolala ulala udlile uyadla la ekhaya uthatha imali wena endaweni yokuthi wenza ama CV uhamba uyofaka lapho uthola umsebenzi la ngitothola kumsebenzi la ukhona umsebenzi kwaba ufunayo yabona le mali yamabhiya yabona le mali yamabhiya othenga ngayo amabhiya yazi kube wenzani wena nona kube uhamba uyostock amatamati khona ama-veggie ngithengise amatamatisi kanti une pride njalo yazi why nana mama yabona ngiyakwazi ukudila nalabantu ngifuna ukuthi ngize nayo yabo maye ngiyazi ukuthi uze bengifuneze ngibone ukuthi inkingi ikubani ngoba ngiyazi ukuthi uzoku-accuse ethi wena ngikanje so uyayibona inkingi kuwe ke wena uthatha imali uyothenga utywala mani ngichazele lidef mina angeke ngitohamba ngiyosebenza mina ekhaya kunema-room langaka imali yeli-room ulingi yangisebentela mina unomntana ekhaya umzukulu wakho mani ngichazele lo mntana ola usupportwa yini ipindoda if be right sisi if wena be right wenza izinto ezi right kube lo muntu wakho usesenawe and uyasupporta uphi yena ngekuyekela
cela ungiyekele yiko ngithe uDaki ngitsini into okuchaza ngitsini uDaki or ngifuna ngikuthengele one ngicede ngikuphindise le eMpumalanga uyohlala nobaba wakho mina ngabuda ukhona kahle kahle wena ugijimisa imali no engazongijwayela kabi lo ngizokulungisa la ngizolungisa wena ngicela khamba ke mamela yiko bengibuza ungaphindi ulibhade ke la ekhaya ephuma manje sakhuluma ngawuyishisa ke mina le uyishise manje ke ichitsi ufuna umechitsi hayi ngakunikeza umechitsi uyilight khona manje lendlu angithi wena you don't care about life nginenzaba inkinga ukuthi make ufuna okay uzibona uyini wena empilweni awutshele mina ngikuncede uzibona uyini empilweni uzibona iphupho lakho usenzani mhlawumbe hey angathi ngifuna imali uconfuse ukuthize kanjani you don't care ne yeah ngifuna imali nje info lengifuna and umhlaba ke ngikutshele something awusebenzi kanjalo wena nona uyayiva lento la nomama nabe ngashona ubaba wakho eshone nabakuthiwa bakunikeza lendlu le wena uzoyiblow up nge2 days lendlu le imali yakhona wena ufa ngabe kudzala wafa lo akafi lo wena ufi ngani ngoba uyinkinga ebazaleni bakho sikuyeke wena lethi inkinga lethi ningi yeva ngenxa yakhe shem mnana emake ngabe nangabe mamela into engiyibona ngawo wena uncedo lifunayo liyi1 wena nono ne ufuna nje umuntu ozokuthatha disciplinary camp uhambe bekuse rehab yoba right wena nono uyangithwala ngiyazi uzobuya right no uzobuya right nono awusivumele sikuncede uyabonga ngoba uconfused awuzazi nokuthi ufunani empilweni erehab bazokufundisa into eziningi uzofundiswa ukuthi yini mhlambe bazokuchuzisa ama career choice wena owafunayo awusebenzi lezo cela ningiyekele hayi kusho khona sizoyenza ngendlela yethu ke Mr. Jones, I can't be discussing with this. Can you take him inside? Take it. Yeah, take him. Take it. Yeah, yes. Mama, wazo. Mama, miyeke behambe naye. Miyeke behambe naye. Ngiyabona uzokhozela irawu la and angifuni manje siphumele la camera ngaphandle naye lokho esirasela sizodraw attention ku committee angithi siselena sisela ngumphakathi umuntu omdala izikhona impahla zakhe mhlambe thina sikumsa ukuthi le angithi uthe usukunceda njengoba ehambe lokho etshintshe emzini abantu ebuye engene etshintshe emzini abantu ubuya emzini abantu ubuya leke ebhize engene etshintshe akusena lutho nje la ekhaya sodlula sibamba something lapha emashop ungawari somthengela namba amaphenyana awu3 ukuthi ebetshintsha le lazi ku disciplinary camp kune uniform yakhona abayigcokayo ezalapho uzoba right okay ngiyabonga mama ukuthi usibhalele ngicela nje ukusheshe ngilandela Mr Jones ngizonifonela ke later on nginitshela ukuthi izinto zihamba kanjani ngiyabonga kakhulu abuye la ekhaya seka right or futhi makabuyela khona le kubo leMpumalanga angaphinda abuyela kwami ngoba makabuya uzobuya ubaba kumakhela umuzi bakhela umuzi ngimali omunye ubaba omuwala uzomtshela ukuthi ubabakhe bekangasebenzi ukusebenza into nje awuzobuya right mama ngiyazi angithi manje ushuthi manje lama drugs nako konke utshwala kula kumngene ngaphakathi okwaqala umbona ngokuthi engayazi ukuthi ufunani empilweni umbuzo ukuthi uthi imali yena ufuna nje imali imali nje kuyodakwa nje hamba amathavela angala lapho uyazongirasela la usuku bangangithuka imini yonke usadinga nje umuntu ozomkhansela mama emhlalise phansi embonisa ukuthi future ikanjani yabona into ezikanjani so hayi mama ngisacela nje ukuvala ishow landela Mr Jones ngizonifonela yeah guys niyabona ke sifikile la khabo mama sakhuluma nomama nimbonile ke lo mntana nani at first I thought banje bonke mawufika endaweni if uyamosha umuntu uzofuna ukublame umzali ethi umzali uyo inkinga okay if umzali ebeyinkinga why wena ke can't you fix yourself to be a better vision bangaka abantu abakhule abazali besenza ini wena mawuzazi ukuthi ufunani empilweni into ezikanje thina sodila naye ngendlela ethi somthatha ke manje simsele ku disciplinary camp ebeyomdraina nje lele yonke lama drugs oyenze onawo asemzimbeni azophela sifuna makabuya la ekhaya sekaxelela umama ukuthi mina mama sengichuza ukwenza 1 2 3 elifeini uyayibo angeke ungumuntu uthi wena awuzazi ukuthi ufunani makungenzeka ukuthi ube nefortune umama ethi nayi 20,000 awuziphushe ngempilo yakho uzokwenzani ngoba akazi necourse ofuna ukuyenza nani sizomnceda ke thina ukuthi into ezikanjalo understand ukuthi life isebenza kanjani so guys I'll see you on the next episode niyazi ukuthi ngiyanithanda